Muminun сүрөсү. Muminun деген сөздүн кыргызча маанеси Момундар Аллах Таалага чын ыкластан берилген пенделер, анык мусулмандар деген маанини билдирет. Бул сүрө Меккеде түшүрүлгөн 118 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Чындыгында момундар ийгиликке жетишти. Алар намаздарында коркуу менен окушат. Аллах Тааладан коркуу менен окушат деген мааниде айтылууда. Маанисиз иштерден, сөздөрдөн жүрүшөт. Алар зекетин да беришет, уяттуу жерлерин сакташат, күнөөлүү ишке жумшабайт деген маани. Жубайлары менен күңдөрүнөн башкалардан. Булар үчүн алар жемеге алынбайт. Бул күнөө эмес деген мааниде. Ким мындан артыкты издесе, алар чектен чыккандар. Алар аманатын сакташат жана убадаларын аткарышат. Намаздарын дайыма окушат. Намаздар өз убагында жана кунт коюп, чын ниеттен окулуусун билдирет деген мааниде. Ошолор мураскорлор болушат. Алар бейишке мураскор болушат да, анда түбөлүккө калышат. Биз инсанды тандалма чоподон жараттык. Андан соң аны тамчы түрүндө бекем орунга жайгаштырдык. Андан соң тамчыдан уюган кан жараттык. Уюган кандан бир үзүм этти жасап, бир үзүм эттен сөөк жасадык да, сөөктү эт менен каптадык. Андан соң биз аны башка бир жаратылышта өстүрдүк. Жаратуучулардын эң мыктысы Аллах улук болду. Андан соң силердин өлөрүңөр анык. Андан соң кыямат күнүндө тирилтилесиңер. Силердин үстүңөргө 7 асманды жараттык. Жаратууда биз кайдыгер болбодук. Биз асмандан өлчөм менен жаан жаадырып, аны жерге жайгаштырабыз. Биз аны токтотуп да кое алабыз. Биз аны менен силердин курма, жүзүм багыңарды өстүрөбүз. Буларда силер үчүн көптөгөн жемиштер бар. Андан жейсиңер. Тур тоосуна дарак өстүрдүк, инжир өстүрдүк деген мааниде. Андан жегендер үчүн май жана татымал өсөт. Түшүндүрмө: зайтун майы ар түрдүү татымалдарга, тамактарга кошулуу үчүн, сыйпоочу майларды даярдоо үчүн колдонулат. Түшүндүрмөнүн аягы. Акыйкатта малдарда силер үчүн үлгүлөр бар. Алардын ичиндегини сүттү ичиребиз. Аларда силер үчүн көп пайда бар. Алардан азыктанасыңар. Аларда силер үчүн көп пайда бар дегенге түшүндүрмө: малдын эти, майы, териси, жүнү, мүйүзү деген сыяктуу пайдалар тууралуу сөз болууда. Аларда жана кемелерде жүрөсүңөр. Биз Нухту анын коомуна жөнөттүк. Ал: "Эй элим, Аллахка сыйынгыла, андан башка кудай жок. Эми коркпойсуңарбы?" деди. Анын коомунун жетекчилери болгон капырлар: "Бул силерге эле окшогон киши, ал силердин үстүңөрдөн үстөмдүккө жетүүнү каалоодо. Эгер Аллах кааласа, периштелерди жөнөтөр эле. Бул өңдүүнү биз ата-бабаларыбыздан уккан жок элек. Мурдагы ата-бабаларыбыздан уккан жок элек" деген мааниде. Бул акылы айный түшкөн бир киши бир аз убакытка чейин күтө тургула дешти. Ал: "Эгем, мага жардам кыл, алар мени жалганга чыгарышты" деди. Ага биз кабар бердик. Биздин көзөмөлүбүз жана кабарлообуз менен кеме жаса. Биздин буйругубуз келип, тандыр кайнап, суу атылганда ар бир жыныстагы айбандардан жуптарды жана үй бүлөңдү, өздөрүнө каршы буйрук өткөргөндөрдөн башкаларды алып кемеге түш. Жок болушу буйрук болгон башкаларды алып кемеге түш деген маани айтылууда. Жана менден залым болгондор үчүн кечирүүнү сурамба, анткени алар сууга чөктүрүлөт. Сен жана сени менен бирге болгондор кемеге жайгашкан кезде Аллахка мактоо, ал бизди залым коомдон куткарды деп айт. Эгем, мени кут даарыган жакшы жайга түшүр, кемени алып барып токтотуп жана жайгаша турган жакшы жерге түшүр деген маани. Сен жай берүүчүлөрдүн эң мыктысысың дегин. Акыйкатта мында белгилер бар. Чындыгында биз Нухтун коомун сынаган элек.
Nuhtun qomун Allah Taala sınap, alarga paýgambar jiberip, tuura jolga çakyrtkan. Alar Nuhga işenbey, şıldyňdaşgan. Mına uşul tuuraly gep bolуда. Alardan soň biz başga bir qomdu jaratdyk. Alarga özlerinden paýgambar jönötdük. Allah'a sıyıngıla. Silerge andan başka Hudaý jok. Emi saktanbaýsyňarby? Ahiretde jalganga çygarышkan. Biz alarga bul düýne menen rahattana turuunu bergen kapyrlardan bolgon qomdun içindegi başçylary aýtyşdy. Bul jön ele silerge okşogan kişi. Al siler jegeniňerdi jeyit, içkeniňerdi içet. Eger siler özüňerge okşogan kişige baş iýseňer, albetde zyýan tartasyňar. Al siler ölüp toprak menen söök bolgondan keyin gaýra tirilip çygaryňardy çyn ele wada gylaby. Silerge wada kılınganlar uzak, bul düýne gana var. Biz ölebüz, jana jaşaýbys. Birok biz gaýradan tirilbeýbiz. Al jön ele kişi, al Allah'a jalgan jala jap jatat. Biz aga işenbeýbiz. Al Hud aleyhissalam, egem maga jardam kıl, alar meni jalgançy kılışdy, dedi. Al Allah Taala, jakyn arada alar ökünүүçülerden boluşat, dedi. Alarga akykatlyk menen katuu çykkan ün jetdi. Murun Allah Taala tarabынан paýgambar arkылуу wada kılınganday ün jetdi degen many. Alardy taştandyday kıldyk, zalim qomgo kıyroo jetsin. Andan soň biz başga muundu jaratdyk. Hiç bir qom belgilengen möhnötden aşyp da je andan geçigip de kalbayt. Andan soň paýgambarlarybızdy birinin artdan birin jönöttük. Al qomgo alardyň paýgambarlary ar jolu kelgen sayın alardy jalganga çygarışdy. Biz birinin artdan başgasyny oýrandop, alarga ulgu nasat kıldyk. İşenbegen qomgo uzaktyk bolsun, Allah Taalanyň ırayımынан uzak bolsun degen many. Andan soň biz Musany, anyň bir tugany Harundu bizdin aýkyn dalillerimiz menen jönöttük. Faraongo jana anyň jan jokörlerine alar tekeberlenişdi. Alar boy götürgen qom ele. Alar eli bizge kul bolgon, özübüzge okşogan iki kişige çyn ele baş iýebizbi? Alar al ekönü jalganga çygarışdy jana kıyragandardan boluşdy. Biz Musaga kitep berdik. Mümkün alar tuura jolga düşör. Biz Maryamdyn oğlun jana anın İsa aleyhissalamdyn enesin belgi kıldık jana alarga tegiz döňsödün bulaktuu jay berdik. Ey elçiler, adaldardy gana içip jegile, jana jakşylyk işlerdi kılgıla. Akykatda men silerdin emne kılganyňardy jakşy bilүүçümün. Çındygynda silerdin ümmetiňer bir ele el, bir bütün el degen manide. Men silerdin egeňermin, menden korkula. Alar özlerinin bir dinin türdüğü toptorga ajratyp alıştı. Ar bir top özlerindögi gana kubanuda. Alardı özlerinin adaşuusunda bir neçe möhnöt kaltıra tur. Iras ele alar oylaşobu. Alardı biz baylyk jana uğuldar menen koldop, jakşylyklar menen sıylagany jatyptyrbyzby? Jok, balkim alar sezişbeýt. Akykatda egesinin aldında korkunuştan kaltıragandar, alar egesinin ayatlarına işenişet, alar egesine şerik koşuşpayt, alar berilүүgö tişin berişet, sadaka zeket berişet degen manide. Egesine kaytıp barudan jürekleri kaltırayt, alar jakşylyklarga umtuluuda başkalardan ozup ketүүnü kaalaşat. Biz insanga anın alı jetkendi gana jüktöýbüz. Bizde akykatty gana süýlegen kitep bar. Jakşı jaman soop günөө işlerde жазылган amal kitebi var degen many. Jana alarga adiletsizlik kılınbayt. Bul tuuraly, Kur'an tuuraly. Alardyn jürekleri karaňgylykda, sabatsızlıkta, nadandykta degen many. Alardın mından başkada jasap jatkan günölü işleri var. Biz alardın bayların jazaga tartsak, alar jardam surap zarlaşat. Bugün zarlabagıla, çındygynda silerge bizden jardam jok. Menin ayatlarım silerge jetkirilgen, asiler getençiktep, mensip tünü boyu sandıraktap süйлöşkön awalda taştap koyosuňar. Kur'anga mani berbeýt, taştap koyosuňar degen mani. Alar bul sözgö Kur'anga oy çaptırışpayby? Je alarga obolku ata babalaryna gelbegen nerse geldibi? Je alar öz paýgambaryn tanybay, any artka kaytara başlaşdyby? Je alar any jindi deşebi? Jok, al çyndyk menen gelgen.
Birok alardyň köpü çyndykdy jek görüşet. Egerde çyndyk alardyň kalularyna erçise, albetde asmandar menen jerler jana alar daglar buzulup keter ele. Jok, alarga biz eskertme berdik, Kur'an berdik degen manide. Birok alar andan baş tartışuda. Sen alardan akı suradyňby? Egengden akysy mykty, al ırysky berүүçülördün eň jakşysy. Albetde sen alardy tuura jolga çakyrasyň. Hakykatda kapyrlar akyret yaşoosuna işenbey joldan taýuda. Egerde biz alarga ıraýymdуулuk kılıp alardy kırsyktan gutkarsak, alar öz adaşууларын ulantyp sokur türde gete berişer ele. Biz alardy jazaladyk. Birok alar özlörünün egesine başı işbedi, jana andan suranışbady. Biz alarga katuu azaptyn eşigini açkanybızda, alar ümitsizlikke kabılışdy. Al siler üçün kulak, köz jana jürekdi jaratkan, siler az şükür kılasyňar. Al silerdi jer yüzüne taratkan, jana siler aga karay çoğulasyňar. Al tiriltet, jana öltürret, tündün jana gündüzdün almaşuusu, agataandyk emnelikten akıl galçabaýsyňar. Balkim alar müşrikler, çölekötlerge sığıngandar. Murunku elder aytkan dele aytışat. Alar aytışat, biz ölüp toprak jana söök bolgonubuzda çinele gayta tirilebizbi? Bizge jana bizdin ata babalarybızga bul nebak ubada kılıngan, bul bayırklardın gana jomogu. Eger siler bilseňer, jer menen anın üstündegiler kimge taandyk degin. Alar Allah'a deşet. Anda innege istebeysiňer degin. Jeti asmandyn jana ulu arştyn egesi kim dep sura. Alar Allah deşet. Anda da korkpoýsuňarby degin. Eger siler bilseňer, bardyk nerselerdin üstünden bilik kimde? Al özü gorgoçu bolup, aga hiç kim gorgoçu bola albagan kim degin. Alar Allah deşet. Anda emnege aldandyňar degin. Oba, biz alarga çyndykdy alıp geldik. Alar bolsa jalganga çygarışuuda. Allah özüne uul algan emes, balası jok. Any menen birge başka Hudaý bolgon emes. Eger anday bolbosa, ar bir Hudaý öz jaratkandaryn alıp keter ele, jana birbirinin üstünden çoňduk kılat ele. Allah alar sıpattap jatkan nerselerden aruu, taza, al kayıptı dağı, açıktı dağı bilip durat. Alar şerik koşup jatkan şeriklerden biyik. Eger zarıl bolsa, sen alarga wada kılıngandardy maga görgözsüň degin. O egem, meni zalim komdun arasında kaltıra görbü. Hakykatda biz saga alarga wada kılıngandardy görgözүүgö kudretdüz. Jamandykdy jaşlyk menen artka gaytar, alardyn biz sıpattap jatkan nerselerin jakşı bilebis. Egem, şaytandardyn azgyryklaryndan gorgonu biz senden izdeýbis degin. Alardyn meni orup kaluusundan egem özüň menen saktanam. Alardın birine ölüm gelgen gezde al, o egem meni artka gaytara gör dep aytat. Mümkün men kaltırgan düýnede jakşylyktardy işlermin. Jok, bul özü aytyp gelgen ele söz. Alardın artında, alar tirilçü günge çeyin tosma bar. Kaçan surna yünü jaňyrgan günü, alardın ortosunda tuğançylyktar unutulat jana, birbirinen suray alışbayt. Kimdin tarazası or bolsa, sop amaldары köp bolsa, alar iýgilikke jetүүçüler. Kimdin tarazası jeňil bolsa, sop amaldары az bolsa degen manide. Alar özlerini özleri ziyan kılgandar. Alar tozokta tübölükö kalışat. Ot alardın betlerin güýgüzöt jana anda erinderi türülüp geypi getet. Menin ayatlarym okulganda siler anı jalganga çygarbaňar bile delinet. Alar aytşat. Ege bizdin baktısyzdygybız üstümdük kılıp adaşkan el bolduk. Ege bizdi bul jerden çıgar. Eger biz kayradan günөө kılsak, anda biz zalimdardan bolobuz. Al, oşol jakta, tozokta, alыс bolgula, maga süýlebegile. Menin pendelerimdin bir bölügü, ege biz işenebis. Bizdin günöölördi geçir, bizdi merimge bölö. Sen merimge bölөөçülördün eň myktysysyň degender ele.
Силер аларды шылдыңга алдыңар, атүгүл аныңар шылдыңар. Мени эстөөнү такыр уnuttурду. Бүгүн мен аларды сабыр кылган үчүн сыйладым. Алар ийгиликке жеткендерден болушту. Аллах, силер жерде канча убакыт болдуңар? деп сурайт. Түшүндүрмө Аллах Таала пенделерден сурайт. Пенделер бул дүйнөдө жүрүп бүткүл өмүрү ушунчалык тез өткөнүн билбей калышат. Алар биз бир күн же жарым күндүү эле болдук, бирок эсептеп жүргөндөрдөн сурагыла дешет. Ал айтат: эгер билсеңер, силер аз эле убакыт болдуңар. Биз силерди жөн эле ойноп жаратып, силерге бизге кайра кайтпайбыз деп ойлодуңарбы? Аллах бардык нерселерден жогору турган акыйкат, өкүмдар. Андан башка Кудай жок. Ал улуу арштын эгеси. Ким эч кандай далили жок кудайларга Аллах менен бирге табынса, анын эсеп кысабы эгесинин алдында. Капырлар ийгиликке жете алышпайт. Эгем мени кечир жана ырайымыңа бөлө. Сен